rumah meeting yang terjadi itu kami service waktu kapan macam joinan macamnya buat cukup kan anci dua dari apa ini dia kalau kami apa anci kami jadi coba kemewahan cara kalau families, friends, and all our loved ones traveling from here and far so that we can celebrate the life of Jens. There will be a conductor, and at the pianist is Franco Agustino, who will begin his service with singing the opening hymn, How Great Thou Art. I know that due to copyrights, I know you cannot see your audios or your app on your phone, or you can download the lyrics, same lyrics on Google. After opening hymn, our opening prayer will be offered by Mr. Teresa Joseph.
boleh aja dia percaya sistem waktu sama dia, masih boleh sesuai dengan hari macam sini tak biasa, macam percaya waktu. Ada yang kita boleh percaya. Ini yang berdoa pernah cilo ini, cila lain, cila yang kedua, percaya. Kalau ini cara yang mana nama dia jadi, amma ya Allah cina yang mohon maaf atas paluai milik jomnya Yohana, amma ya Allah cina mohon maaf dan Maria, dosa ayah mohon maaf ayah Ibil, amma ya mohon maaf ni orang jatuh sedang ini ada ayah I wonder when he comes again. Cina dulu.
also friends of mine. Only thing I want to know chance. And we said to my mom, but for one eye, one more is a chance. To my interior, so John, my father, from Tete, no auto woman, in that time. Tonight, if you know, party my father. And if I'm not so, let's see now. My father. And I answered the Christian of Tabo. Christian, if you want to know what's my father, so it is. Well, then I'll wait to go home on a Suswan. So my eyes out, they see my father. After. Assisi no kotai. Io tuane mo ai. Olha essa tu, a se foi, olha tu tomari e na tu se na Italia gente. E na o tu mo futa. E a o fu mo fama olha tu. A me tu e no mo tu Matou de fato, ele não outro feitão. Uso tua mãe. E até outro. Então, ele ia na lei, é tua. Foi aí, eu falo, não, eu não ia sair. First of all, I would like to thank each and every one of you for coming here today to witness Thank you everyone for coming today. Thank you to all of those who have been so kind and who have always been there for my brother. So grateful for all of you. Thank you for showing love to him. Chance, if you're watching today, I want you to know that I love you so much. You just left me without saying goodbye. And as a sister, I didn't get my chance to watch over you and look after you. But thank you so much for being a brother to me. Chance, I miss you so much. May you rest in peace, brother. I love you so much.
say. I really want to say that I love you so much. And I really appreciate all of the things that you have done for me. I know I didn't get the chance to tell you how much I love you. And thank you for everything that you have done for us. I don't even know how to forget you. Or how just to move on from everything that we have and every moment special that we spend together. So fly my big brother. And I will miss you so much, Chance. Yes, papel no bai do sonho pai. Aí não vai ser mesmo surpreender porque me fez o sonho. Fala no que não tem limite. Aí nessa hora essa hora tu olha o seu tassi, não fica ali. Unnali pamorgo nawa anu isikala pemeng mako de maru mama marai bas kam ki magi e eu não vinha e cara cara fire cara isso ini bawa ko ito ay sumama ako pumikir kaya ko iya sa hindi ko pala ko ay ko ay po pero may pero mapasigaw yun. The only brother I have since he left me, I can't find myself anymore. I just hope that he's still alive here and I can tell him that how much I love him. He's a great brother, and I love him so much. My mom here, funny. Go and miss but we just playing around. Kaya wala may usa wala may Chance, I know you're here. Just to let you know that your brother always loved you forever. And don't worry about mom and dad. I'll take care of them. And I'm sorry if I failed to protect you. Oh, I hope I will see you again and be with you again. I love you, G. I always love you. And that's all. And thank you very much.
Mula cakap saya orang dia badan ini. Orang saya ni dah mesti polisi pada orang baru ke mana polisi. So orang ni cakap berapa lah cakap forward saya boleh mahu maya palpo Cristino. Ikan mana chance so orang dia mah ani dua nanti jual jalan sih, justru orang pun maya ini, itu macam orang dua masih si mana jual cinta ini, sudah boleh jadi. Celebration of the life or chance. Wow, or more by all for there of the city. What would it grandma or chance? Okay, so by finding my food in there to know or Utah, America, my okay. Fear over my name, okay, but just yet my father. The two sides money, the name for E. Too long over that we are in the Yaso. My Yaja Uleava Ute Totalai or no Oyatali chance. Or in the Yatali, Ele Teles of Mafuta. Na Natalava Mafuta chance or Titi Lava. I was actually I know Vinga if you feel my old father died initial tonight to don't want me one Sao my over Sao Mavo Sao More Maula Fanny I tell why in a war of Rome or my Tawina Nisio Manatu of Asoa or Nisio tonight to run Newarita. No oil Zao Limanatu Talo Fai. Or chance was it at a lee? A lay for a 2 or year from Ranova. Ele whaatua o ia rona whaamasania tu I tangata. Ina o whaalongorongo pia I mole maua tinani o te whaafetai atu. O ni tina sa pele chance ia I lato. Mai o te whaafetai ele tala lelei. Ona. O tato uma lava o whanau o nei whanau o nei au tau o tātou o mātua. E iai se alanga upu po se saying for it takes a village to raise a child. And it's really true with Mount Maya Ward. You raised Chance into a better child. O te mana tuai a o tutua I nei Samoa ai o te I o atu I nuiwa I o oma. Sa o tāwei na ele nei I it takes a village to raise a child.
e moni lawa ni anga upui nei Samoa. E ofo I lawa I Amerika, maisia tunu aere pei o Samoa. O Samoa, afa pea children, if you get in trouble on the other side of the village, you will get beat up by maybe an uncle or an aunt on that side of that village. And before you get home, you will get it because your parents have heard it from the aunties and the uncles on the other side of the village. So I'm so happy with the upbringing that we have when we were growing up in Samoa, because we were raised by so many uncles and aunties. And this is true with Chance, as I listen to some of the women in Relief Society talking about Chance. They love Chance. Chance was loved by so many of you, especially the women. So, ele whaia na automatic talabo sa whaawo ye Chance. Sa whaawo for a Chance, if a female, matutua. Well, that tells me, or in Maititi, ele whaino mai sesi. He loved the women in this ward. My ote momolia to e whawhitaya to toti now ni Warota. Sister Josefa, the Relief Society presidency. I think I've heard a lot from you guys, and I know you have raised the Chance to be a better child. And I thank you from the bottom of my heart for doing that. And o te whaafitai te au te kopo mona Soswani, ato mai le whanau ko I nenei au Warota. Ona o le tō warulofa I a Chance. O te whawhitai I sa tō whaia mō Chance. O te whawhitai I whai ngā wōre lei. Sa tō whaia I a Chance. O te whawhitai I tō whawhine male the only brother Chance has for the good example you have given Chance. Though he left you, but we will see him again. The gospel has taught us that if we do what we're supposed to do, keep our Heavenly Father's commandments, we will be with our Heavenly Father again. Families can be together forever. And I believe that. We know that Jesus Christ is our Savior. And we will see Chance again. And I believe what we have been taught in the gospel. And I'm grateful for this gospel. I'm grateful for my membership in this gospel, for I know this gospel is true. And so therefore I leave this testimony with you, for I know there's lots of you who have raised Chance and who have loved Chance, and I would love to hear from you. And I say these things humbly in the name of Jesus Christ. Amen. I just want to say thank you so much to my brother and my sister. They all send their love, Chance. They regret not being able to be here, but they're to continue with your siblings.
love and prayers and we can continue to let us know we will always do our best for you. Thank you very much. Boleh cepat saya cuma bawa penang nama ayah tu. Le, kata cuma yang kalau sepesi semuanya jisi, ama ayah orang tu nak tu dia belum nak cari untuk cakap itu, oh penang pas.
mamãe não mano, essa é uma atividade. Eu fazer algo para o irmão, não foi algo. Mas não vou ter modo sobre isso. Pensar, a ver Deus, ver pensar, a pensar, os que saem. Lo tinha, lo mania, lo gosto, lo mania. Kalau bola ya kayak misalnya, aku ya fano, awal fano fano na ini dah so. Eu sih, umur sesuatu. Wow, aku sila lawan saya. Oleh fine cuma ada sesuatu. Sama kau fano tapi pasti mau ya chance. Ayo musuh main anti figo. Sila famalo se fez no mundo. Ou aquele falam gato se abre. Vamos ficar muito grandes. Você coloca a faca em algo que vai pegar. Alguém vai chance mesmo na hora. Mamãe ela vai ficar aí chance ou em serviço. Que lo caí, o que kau caí minha chance. Alessia mania meia. Malah se kalau mau chance la sesuatu lo me. Ile mania foi a louca mais pertinente. Sabe que filha sempre que é um mãe. Essa me filho ia. Aí coi vi que o cara que foi coi vi lá. Aí cada que chance também se lá. Vai meu lashes, tocarinho, mas eu falo um pinga. Sabe o que posso de lá fora. Essa meia, agora foi a minha. Sama yung filo yung refrain yung nagkukaling mga file ng mga audience. PKI wala so sfulong mga masin sila kung mag-audience. Pagkawami lang filo yung sa sufi ko yung ka-audience. Kami filo, sila, kakuha. Uang kami kita fucking audio kewe. Or audience. Sale na sale se hukum sekali kwa kali ya figo. Okay, na so ina kayo naman inyo rin baka. Sa papel na ko finger rin alam mo kung sila siya. Ko rin si finger rin for. O ko esse também que sa fucking audio que eu faço essa que eu tenho. Ila só fundação que é. Okay, finger rin na mo mo ang figo rin. Sa fayo ko kani mau ile kemi no mai na ma felo ai na ko sa ko so chance foi ali ko ai am chance ma abe ter ko kani sa ko chance peguei kai ko kani ai ele não foi kalai ko kani ko ke sa ma ko be na fia finga so fa pilo as pare ma fayo na ma ka me di ya me filo ia Miana boleh lihat nama fire komedi. Sawa mafi, sawa sawa sekolah ini yang si video yang fire. Ini asal komedi. Sawa mafi mau komedi lokal kau fire te komedi sawa sessions. Aku mau kau fire komedi. Ayo Amerika yang masa mafi. Esu aku te komedi nggak pengal kesini. Depois eu colocaria uma chance. Mas filho, olha, abra aí que eu colocaria na aí que também eu colocaria. Dalam que aí eu chance e eu colocaria. Aí o lashes, foi filho, olha, foi meu lashes já. E aí eu vou fazer uma chance, é só uma chance, uma que lá eu comecei a fazer muito mal, mas só fiz muito mal, eu falei que foi Paman maka foi uma amigo. Chance, esse é o nome malang. Kamu fez mais que uma. Olha se não mau fosse a minha sobre espiritualmente.
Paulo situazione ma fasi pa mai Paulo trama teluta api overstay te la awa e vai la con malo te la awa se a fa api vai no to su mai mai ona o to si the fi o le sinalo na dua le chance Olha lá, papai. Ele tem que usar uma olha. Vamos lá, a sonoridade. Sabe usar lá, olha para não ficar. Olha lá, tá O te le tangi leo te o to roa. I lea sa spului ma matsi. Ai na o usul fese mo mua. Sare mu fai na sare loi matsare. Lea no fai tani. Voi na e babe ya no o tuta mai tsai o le pasi e se fa solo le o i e tu o ke le pas. Esse fa ma no non te le vai a te fare per voce. Non te le vai a fare ma le gente non te fanno no. E o te fa sai fuori le tina ma le tamasa fa no niente. E lui la fa un sai te lo sai via te la. E tassi la va la ya gente e le te fai ya gente ne ya. Allora la va fa no ne sai a fare se fa Onde vier vai a minha chance, de tai muito vai uma tutapa. Eu te posso dizer, eu não posso mais falar. Eu te posso dizer, eu não posso mais falar. Não falo não, eu não sei a minha mato. Mas eu te não lá vai a chance. Ele é galo, ele te mato. A toda é fantasia, tu já chegou para o tomar no Se non dobbiamo ma tu ti fai ma tu non faccio buoni passi adesso mi servono si la via poi un buon fa un buon la paia e tu si faccia si me nel manzo If I were to describe chance in one word,
Sinceramente, se eu qualifiquei alguém, olha, mas qualifiquei alguém que é o chance. If you already got a chance, it can be quem é chocolate quem não vai. I don't know se ele voa ou se ele vai mais se tem na feel like a chance. But to give like all to it so I help them sweet talk to you guys. Or chance. If you're on the fight, I'll turn up to now. If I up to now, I don't know if you guys know, but I know it is the chance of you know. I offer a chance you all matter what I know. Kasi alfa ko na din po. Na mawatalaw malutangan. Se tala sa pagkakitaw na tatalina. Wala si ba ay chance. Wala maligo siya tama. Chance left our house while I was sleeping. I woke up, I couldn't find him, so I texted him, Chance, get away. Like, sorry sis, but I'll make him wait. But my last time on Chance, it was when he wished me my 24th birthday, which was this year, on the 10th of May. Every love all Chance, but it's a man in my blood. But he wished me happy birthday before my own brother. Kasi at sa paabiya niya, pagmamaf sa mga Chance. I would even beat up my brother for him. Most of the time I had to cover for Chance. At the time he telephoned me back on my Chance, telephone niya siya sa mom. At tani dia tu santi. Nama biara ilan yang kia pi. Kamu boleh. Kau ini main out kinya, kau kinya with mama. Because that's how he calls my mom. Mama, mama melia, mama kaya persa. Mama kaya kaloma, mama kaya pasi. And if I when I am mama give for me, if I when I read. Yeah, my mom wouldn't get for me. And I would have to cover for him. That's how much I loved him. May ako po even fight to know lo brother ya. But it's a young teen. When you find out go, or they always maternity. My brother can't even talk to me about themselves. Only Chance can. I have found out for that Chance niya may mga manyang kini. It's detail by detail. And wala interview sa ilong nga magyelo ko ba ang interview Chance. Sa ilong nga kay mawang maumane information ba nga Chance. Kwa man na interview. A Chance boy. I'm really surprised with the fact that he befriended ladies and women only. Você atava niya sa tua mali may tofili fighting na foot. Você deu mga mayay ilabaw na yung manyana tini. But I was so looking forward to winning. I didn't tell my I guess some of you guys don't know Chance. But I'm standing before you guys and I'm witnessing, testifying that Chance was one most humble person ever lived. I was so lucky to be part of Chance's life while he was living his life. Chance, he was everything to me.
I love this kid as if he was my own. I had a chance to do that. I miss you so much. But I'm jealous of you at the same time, for you have met my dad before I do in the next life. I came here with a request. If you can please hug Dad for me. Know that I miss, but always love you, older brother. Because I love you. Ia o te whiwhaonga ina nei a noa matango whiua tui na mai e sunga te ta e whaneo e whaise mone mana. Ia o rohi ngoa whima i whapi maa reko ta anu. Ia o sosoani nei le sunga i koko mai a Bishop Oliva Iosefa. Ia o te manatua i le aso nei o whanga solo ia sa minga whaai o James. O mana tua ai le tangi tuki ane tupo tahita ina ua maliu rona tari o Absalom. Ona alama leo tahita whai mai Absalom mai Absalom mai se wata fia o te suya i oe. O e whape nāla o na Lucia, mai alofa, o le nea tari. O le ali ilea, le sa o ele mo le maua le, tu mai ta ilea na maa atu nei. Se ali e se wha maa neia. O se ali e te teu, ai, o la una mai tali, e a whapupoto le talvou, ma tūlanga whape nā. O a fo e ngawha lama mato le sona i aso sa lona, lua masalo fa masitaitas. O le masani ale le ia a o ni na fai fesi tono mato tu leva noi au talo. Ele kai a si igual li mo chance no fo la ia. Ai masani la no tano lo tof tu ia ina pa noi fa so ai. Tai ni la fa so ai tomado. Sole. O ka kia le si la fia le i winga tu si o ia. Ele le ali. Mai ile mato fatasinga mo ulia matches ole kamba o tavuza mato malanga to ia le mat. Sa ina le posa fa ile fia fara ina le mato tavu. Sa to filo e sister noa ina le li. O ke iskama le kofio ia e ma fo fa le ngana. Ya na watu lumale ile fa le ma fo fa le ngana. Uma pese faita tan tu lo chance fa la ma fo fa la sai a mai ele ma tu se ma mona ne a le ba to su ma fitu fa ko to su ma fitu te ma tu a ele ma fo ma fa la na le ali fa mai yo no fili ma le tu e me o te fa e na te fa to no fo ia te o me le ya e ta o to i po ia e ta o to no le ina ia le o ie no ya e hala fo i tai au ia tumu no roto i whawhitai le tua. Le a whai e te whaia ia mea, o le a whai e ina o i le aso nā tāre. O le mau lea na whaautu i ema fofonga whale a nganga le i le pōwha. Ma ina ua mātou tala noa ina le tusi o mānu se la tarfo. Sa matua i a inga le leipe whai a le leira le mafofonga whale a nganga. Ma le tu lama lo fai lo fa malusia mai tu tono tu singo malo se lo talvo e fa ta u ai fi filinga la talvo o le fa ta u ina o fi filinga la talvo ina ia fai ora e la to mi fi filinga sa ya ele ngalo le loto le ali e ui ele umi se ma futala ma chance ya o se le o se ali fo e te loai e fui lua ma le ile o
o chase ai o isi ke fai ba ko fakasi e ka ke ba ai o foi wa o kola ele si o fo le se fa pe ha no la wali ai ma fanda le la fika wo ia ai ese fa ala ta ele fa lo mai nga la ve chance se tanata yo o tenet sa o ilore mi si era tan mo le a li ile aso ina ko la to ba wa ile tala mo ma sa ma ile le ba hingo la to lo mata ma fa no lo ina wa anu la tari ia sa le se ma fo we e usu se mo chance ia no ko ia sa ta kita ia te wa ka lo ma fo e ka lo usu se mo chance ia fa ba lu wa tu ya fa le o le ka pes
Ai ona me Itali oni puala Avelia oe e fai montagna Avelia oe e fai montagna Yep, Fafi, te lo suma te mo no, te fai le mo malu, e so fa io le fare su questo. Ya, masih waktu apa ni? Rusia, James. On later why did you? Isi mana balik? Jika sia-sia maku ya maku fafi persali. Maku pulai maku pul maku baik. Ayah ujian sih, gue bercinta pada manusia kayak gini kok, boleh. Pada awal ujian sih kayak gini. Siapa ya? Saudara kayak gini kok. Berada aja. Facebook, berada gini. Lah orang gini, orang gue berada berada aja. Ini lagi. Kira macam apa? Oh, abis itu dia free na, orang. Orang yang mau apa? Ini kau mai kiki siapa mana dia mau ini? Ini mama fukama. Ini sikit tufa pages. Ini sikit tufa pages. Ini sikit tufa pages. Sekarang mama faya tufa pages. Ikat ear. Ini yang sikit sinas. Mama fukama chance. Aku chance ini lo fale simetia. Kamu pikir lo kingan mai. Abi meu kingan faida ya lo ki. Abi dia kingan chance lo kingan. Isso é o nada de chance. Le. Abi lo le esse le chance. É confia vai me falar chance. Confia mo que hoje e coisa não chance muito mais. Ah, bom mira que ele pulou a barra para ya, si rabu bunga bunga yang saya jazz, saya ingat beberapa orang itu apa istilah soal.
Sai moala na kuai ko fanya ko fia kuai. Ko fia leja. Para agua ko fia fanya para agua fanya dari para agua dari yo chance fa moal. Oneta matiti os tamiti. Ifa mo mau. Ese no está. A chance foi itinga mamaya poita. Ai faya. Faya feka fari di mo ngobi. Yai kuan ta fari ni na chance ni kuan. Oh, wala din marito ko ma fini. Ito sa kasi ko ba kada foi ito pa mas sai. Ito fari ya chance ai wala pisai. Jadi pasti ada chance, semua pasti orang waktu. Orang pere ya jauh, itu banyak. Kalau fari orang kita, orang nak orang boleh sejajar supaya lagu situ. Malu malu semua. Ini mah fasu saya satu pianunya, fasu semua ni lagu semua. Ikaw mo faya chat iya bawasan cupit tirihan mayada ako ngayaso. Ini kami natawa kuway ay kuwan ikat kumuro. Por kami ngay maki para bangay malatari. Data siya to fit. Fit bago papa siya to fit. Ang fala daw. Isiro ba ko awaw yan? Kasi kung faya siya ba ko lang fala. Ang fala ko pa faya siya ba ko lang kukuran. Pero faya ba ko fala ba ko fila na ko kasya. Good morning, everyone. My name is Ariel, and I'll be speaking on behalf of my dad and all my siblings. So, I'll describe my family as this. We were Genesis' lost family, meaning we were the last people that would be trans on his last day here. Yeah, so this is very unexpected. But I had to say something about my little brother. So I am not Chance's girlfriend, just for your information. I am Chance's older sister. Chance in our family, but whoever comes in our family, he is called our brother or our sister. And that's who Chance is to us. So and then Chance, and then my 3 little siblings. To describe Chance, he was a really humble kid. He was always so humble. And if there's one thing that stood out the most about Chance,
is that how he talks about his family. He loves talking about his family. So si kaya niya magkaroon ng chance, if I say no, he's always talking about his uncles and my mama. I've never met them before, but how he talks about them, it just shows how much heart he has for his family. And that's a message for everyone today. Chance loves his family. He knows everyone as a family, and he moms everyone as a family. And that's who we are to him as well. He's our little brother. And for today, I want you guys to know that this is a celebration of his life. Don't be sad. But this is what Chance would want for us. He wants us to be happy. He wants us to stand together as a family. So, to end, Chance, CJ and Nofu misses you so much. And I hope you have there's a place for you in heaven. You are such a good kid. And I'm pretty sure God influenced the way So let this be a celebration, a day to be happy, a day to praise the Lord, a day to be thankful for that we have life. For my little literacy, so let that be a reminder to you. Stay together, stand in your faith, believe that Jesus is still the life of Chance's Lord. So let this day be a celebration. Be happy, show Chance that you are happy, show Chance that you are thankful of him. So thank you very much for this opportunity. Thank you to Chance's family, to the parents. You have raised such a good son. And you should be proud to be his parents because you raised him, the whole village that raised him. Can you
money, like we are with blood, accumulated blood. And saya susah pak yang ngalim ako ka mako fao so foi kong ba foi kamay kid ang kaya lefa fa mai no makio maki mako fa ia sio ko ngela sa fa ke mo fitio wa kamay kio le adik se dio mai le online games ka pero le free fire isla ka ia kamay ara ko mako fa era wing ngale le mako fa le fa kana mo chance kusan bere mai fu para mo fa kasi mai kamay ya ari kia kamo sa bali mengi kamay kiki ko mo no sa fa pe nga kere simia o ya fa ya mo ma fa kele nga ku lo fiet ya sa fa pe mo ko fa mo fa sa skin sorry ya yo ko rin yo le ku ya mas aya ya kaya ini ko no ko fa isa kamay kiki faso mai kia umin fakoyan king fa ni mai pe kamay ikasin na ya pe fast mo king kana mo ai ya na ila le pe ai ko mo wa si king ya se kala fa pe ula pe ya ula ya na mo fa ya ina tan ye ko lo malo ya kai awon me mo o ki makara na king na kele si mo king ya na fa ya la yo maka ai no fa pro king mo mala wala la okay, yala, you go eat that phone, malala, left the second hand for you must eat. Yeah, or a kamay kiki, fanya mahali, be kababayan na yung ayaw lang sa Mr. Bean, o kababayan, fanya mahali, may kamay, yeah, okay, be kamay, be mama, be okay, yan sa kuko mo, I think if I don't know, see a chance and Kali, la bunga yili ako. Pero misi lang naman ko fa. Ya chance, ya kumaya mama dad. Sabi ngayon, solo fa kani milipan. Isawa o yate masu. Lumod ako fa ngayon, pero nga weso na kay kakumaf ka. Ya kaya lo faya, nung meron fa ang mama dad ngayon, solo fa. So may isang ayang mga mga ay siya so ako ni siya so perfect out ya si fire ni mo so fire so amen.
Masa ko may po ay sumay.
sana dia chance. Ia la uma foi para para top. Ia te go ele sa sana wala survey. You didn't have time for a chance. You can walk one video chance and walk where can speak up. Bluetooth speak up. La misia o chance and ma speak up. Isi ke dia la puta do. Kirungan musika ka ama speak up. Anu ka no na lo pale. Anu speak la makina penna. Ia ka pia le ia ma ade. E anu ma ade ma speak la ni fa. Ia o jelo technique. Fai ma ko ka ki ma so ka ia. Ia kami kia ko fai ki ro ki ma ki ro ko Jason. Ese la vez na awes ia sa lo ko nervous que kami ki ia o ma misia que eles construir ia chance o lo ko ka no boli ma la vale meu la vez que Jason,
muli. Ina tumatulele muli ya Ivan Pamasina special tribute for the agents amaya ye tato bisipai umore le bisi lima school fa awan semua bisi macam tersalah cuma kalau ini sudah kalau yang di tato sampai sebelum sa Umaran natu kita yang mau be tu natu kucing semua mau yang mana saya tadi Kabeja ulo oleh saja jadi dua be musia boy mau mana saya boleh jauh jadi mau mau saya ini semua main kami semua beli jadi Moila Joel Sipiro sangat tahu Roger Lemia di Moila Wajah Samila ina Lemia Wau sabe apa dia mah Johan Fai ina wa ina ya di Cina ya Piloi ya ni Sekoia uso masa bola itu macho filoi masih aku ya sudah yang dia kami sekolah di Cina di mana di lain jual lebih kalau boleh sah apa sah ini Nila macam-macam penalo tu buat. Ini tinggal ya. Dia nak cuma mau. Yang orang payah boleh. Macam. Ini yang aku nak payah untuk awal ini. Apa nak siapa? Grandparents agents. Wao sa pinakasawi bumudali sa Palawan jadi upenana we mo pinjeni Macero Paula Baleore di Mertikia Paula Street wa ulote le sa waya le ni Meron chelo China. Ini kalau China, Paul Merino China. O sabe aja, ini China medium China luar. Anjing itu emisi, macam anjing China China. Saya China yang CC, saya China yang EV yang masa Euro saya. Ini saya EV saya buat China ini. Kalau via ya. Fai mo masa no que fecha ma o itina ona voi la no il gemma tutto qua e ora ci la fie ci ko io mallo lo passa vai te male ma non ci dà la se non ci vuoi per bene Foi na China final trying to recall the last time I saw him. It was last month when me and my friends went to the night market for the first time. And for some reason I saw some kid not far from us. But for some reason I was just staring at him. And it took me a while to notice it was Chance all along. You know,
faisina umi o te titiro le tamatiti. Like my mind said that he looks familiar, but what's only recognizing our own chance. And then they titiro mai au mo sina te iu. O te e ma te iau o chance ia. Ia, pēno tina tini se monima. Matua te whālau a rea. Ma te punguri pai ana mai e te ia. Ina o muatara o te whine pui miotu. A te mutangu a rea whasa uni mato state conference. Pēna ana pese mato mai se i board. A pēna ana whati ningere conference. Sa o pai task post. Sa uni na tau tāra posa ma te mo mwane o wharo te ipanini o rei mata. Awha pēna whati nui le pēr konfis. Awa se ni pēo na tīnatu ni se mon mause ni e whahano tāpu i ana wino. Ai uilea, nei na wasi si mai notu. Ule na wale i o teni. We are now we put the service here to the Netherlands. And we are judging the non-fantasy to Yamama Rights, the basic condition to China. And I put the time with Tato. And Anna. We are Malano, where the Tari, the fantasy is a woman. Tato Fiumani, Tato di Paolo, which I know when my watching the monitor and lane. We are not Tato go ahead of the Napa, Hawaii, Tato Tuma Fay and all. Tato like Tato Tashu Tato Fay and Tato Fay. The fire Pumara to Malawi of Rescues. I mean. This is my little sister. Oi ia e ai. Esse é o video clip sa aku creating. Sa pai la mo ka. Maybe sia chance mai no orang nak like gigi. Sia value natin ya oleh video ni aku fai mo soy friends. Isia eu vou kuat Muslim bukan sisi lah.
That's just how little thing that we created, and I hope you all enjoy these beautiful memories. It taught me a lot of lessons. To be the eldest brother is hard. The eldest family is so hard. Now I realize without a brother, I can rely on my friends now because I have a lot of friends. I can call them brother now because I'm the only boy of the family now. My brother's gone and the royal brother. I'll take care of mom and dad and both of our family, even our little sisters. When they grow up, I'll tell them that you're a great brother. And when the time that I'm ready to have kids, I'm going to name my first son the Chance, which is going to remind me of my brother. And it is going to be, I'm going to take him everywhere I go from my heart. I want my brother fly high. This is from your older brother, Ivan. Thank you very much for everything, and also I'd like to thank everyone for coming. And my brother needs to share the love with you all. So thank you for all I've done for my brother. For time.
dia ai sa Filipina mo so fuana le tali le johan ya church mato tu kaptai tu mai no mana no gata atashi mai mato a mato no moina no so fuana a so fuana mato tau ke oi e so so mai ya ai fana no matua
May video. Tapos, i-code. Annie.
Yeah, one more. 1, 2, Sim, sim, me lembro.
Yeah.